Back to my channel. This is flow Vaiphei. Bật bản thật đi. Hi, today we are going to cook recap the tomato. It's a simple and easy way to cook tomato and recap. Ready to eat. Lettuce trong tờ lettuce root, Hawaii jake, then Hawaii truck and alu boil rồi gì đi kẹp kiồn bên khai. Hi, welcome back to my channel. This is Flow Vaiphei. Today, with my niece, we are going to have a mukbang. Oyster tidiam, Michelle tidiam kat hiji. Zoji zong ta, zoji
hawajik, lotus root, lotus dung tire ei pau cho lotus ke ko zo ji lettuce zo ji lotus hawai cha mu to alu tire udan khat. Okay, let's get started. Ano? Okay. I'm gonna start with this. Chopstick wag mang tum ka. Ôi thơm nào. Swap đi thấy ngay là nó làm đang. Đó là vợ. Cứ thôi này. Al devo di thôi. Đi rồi đó. No, I forgot Banky Solo. But that's good. 추천해요, 뭐. Korea te bola nile. Anto, jom tato. Uta shoot, okay? Then let me pick. No pen. Pasok sila ko. Thank you. Buta mix ito ya. Iya. Thôi chị có thể đặt thùng nhau nhịp đấy hả? Wow.
Ui, thôi nè. Ngon quá cho tôi coi. Tao dùng là okay. Cái khóc mè cái green soy tao diệp cái tụ mà trong ta bằng khả đi đi. Okay, we will end our video here. If you like our vlog, please give a thumbs up, comment and share. Comment, like comment. Whatever. Thanks for watching. Bye. Apong cái bánh không không aja.